adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazurik long tang te pini adab birta juitha Kidamtang Assam Cabinet Mailong, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Hinpen, Moran Lapen Mataka Khai Tum, Autonomous Council Kilik Along Ke Alang Litum Khai Hinisi Ward Jog Long Chotpo, Mate, Thur Long Chotpo, Pu Cheparai Pontang Lo. Tangte, Karbing Long Autonomous Council Ke Mentulo, Lasoron Kachesalam Poke, Uta Arjumimi Alam Lo. Ate, Kidamtang Surinila Great Rock Aningkan Pen, Song in Koira Pliso Se, Hampanga Songatum, Nang Chisong Lo, Anchot Kalisi, Council Don Rilong, Ikong Long Lapen Reng Angjang Kachisong Anta, Sai Jogje, Karbing Long Autonomous Council Kilik Along Ke, Inglong Aso Khai Ansi Vote Jog Long Chot Nangji, Anparta, Thurdunji Sita Thurdun Long Chot Nangji Pupen, Kachisong Pon Padolo. Anchot Kalisi, Man Kido Guwahati High Court Long, EIL Pipen, Court Long Ta Haidetlo. Lapen, Man Kido Guwahati High Court Penta, Aron Kasalama Pan, Hukum Karbing Long Autonomous Council Pan Pilo, Sita Me, Nonanta Salam Ledetlo. Chethan Me, Nonan Ningkan Kep An Kachisong Pleng Etlo, Seta, Karbing Long Autonomous Council Penabangke, Council Kilik Aron Selam Lederlo. Bonta, Chethanda Me, Maran Lapen Matak Autonomous Council Atumke, Surinila Inkoya Ningkan Si, Autonomous Council Da Kilong Lang, Pining Ansi, Ningkan Trokne Sidolang, Seta, Alang Litu Apanke, Kilik Aron Ke Selam Pi Etlo, Seta, Karbing Long Autonomous Ke, Ha, 1952 Penlo, Kilong Non Anke Ningkan, Troksi Kep Lat Ke Tom, An playing at lo sita la pusona ron selam reke bangke ning duglo la pen pinrem lo ta 24 plus organization chief convener roton terang hin pen so dak pen lam pechapak lang pon ni isining duk me lam na pen ke ilitum ka chesong puthat kar biang long angkang pencheng lok india angkang atal so song ko rapli ka chesong puthat ke kadu beta chini er lo boson laso Karbing Long Autonomous Council Long Methang Jongjung election ket pado hut inglong so that's vote jok long chot nangji puka chesong halaso ka chesong ko alo ne aja ke ding tat Karbing Long Autonomous Council lapen ke state government atum nang berthi bajone non puanta ilitum ka chesong puthat pachunchela ta isining duk me piniar nia bangke Karbing Long Autonomous Council atum bangke claim hai he Sita pinier ni bangke moran lapen motok latung ke 2020 aningkan si a council ke sengla moran motok autonomous council ko halaso ke sengalong nona bangke isi aron latung isi je paraya lo state government atung de hadak bangke moran motok a khaya tuman chot si wo job long chot nangji ko halaso ang deng etlo ta pinier ni Karbing Long Autonomous Council atung lapen ke state government atung Karbing Long Autonomous Council along tala sonaron do wek nang jia porlo ta do dedet la so puthak ning duk cepak lang pen la pen ke la so puthak pachun wek nangi pusi il tu mahin pen chuning ripon lo la pen ke la so ka che song ka pachun wek ya long bang ke non ke kadu beta pudulo la kadu beta nang chera nang chitu dun pen non ke bang jia ni hot thepin mate series of program itum deng po si kaduk beta ka cerap jitu ponjia phansi nilihin bechuning ripon kedamtang 2016 20 September pen song ko rapli ka chesong bom mang bom lo chesong pen Karbing Long Autonomous Council la pen ke state government atung panungku ga jone honorable Guwahati High Court man ke do Guwahati High Court long pusi tame PIL pilo Jai Karbing Long Autonomous Council long inglong so that si vote jog long chot nangji po pothak etum high court long pidam that pen apit lam right nang pilo je ladak prabjin pen Karbing Long Autonomous Council long laso voting rights abang ke tribal tum si long chot nangji po chesong porlo la chesong that pen apita Karbing Long Autonomous Council atum nang kroekre lapen ke nang panungku ajoy ne rengang jang pusita me itum chesong nang kok lasi laso ka chesong aron do ko ajoy ni sin ilitum ka chesong lasi laso ka chesong along non ke ilitum theglong dak lo ke moran moto ko tum phana bangke Karbing Long Autonomous Council atum chupua he
ta moran moto ka autonomous council atunke bange haladake alang tuma khaidet si bot joglong chon nang jipu ji jong hai tak kar beng autonomous council atum kubi posi ji jong hai hedet lo labang si mahumi me lab lasi milik budamia bangke prabjin pen laso dak kar beng autonomous council long ta moran moto along ason si council electoral roll abang prabjin pen silam nang ji kali pulotan te daga bangke series of program democratic arona tengpe tum che song konpo lapan ke lajong si laso ka che song along pena dokok pusita me lake karbeng autonomous council lapen state government atum si adai che nangji pusini li pachini pon itu kado Vosik ni phai inkora sirke bhomkuru arni Difu Government College Assamese Department Ningkan Phokep Kichok Sertelina Sengkan Aronga Jepen Catalan Pachunpon. Kidamtang 1973 lapen 74 Sengkan Difu Government College along Mahangkepa Thekpon Assamese Department Pining Surini Leng Koirapo an Ningkan Phokep Arta nang Choksi Alerlon Pen Talonpon. Ada por phai Troxia por Cultural Rally Pensi Sertelina Sengkan Catalan Pangcheng Ponlo. Bangso Hood DGC Principal Penajok Cultural Rally Ingpu Pidunsi DGC along Lo Charlie Bomb Riso Ejang Atumpen Armuzeng Ponlo. Anar lo por phai Krisia Porpen Puthot Radamai Pipadosi Chingkijethan Jaimek en Ponlo. Mai along Difu MLA Bida Singleng MEC Tilutuma Hasnu Pen Chenglok DGC Assamese Department Pen Ki Untang Mate Abarim Charlie Bang Pen Than Bang Atuman Tame Chitong Dunsi Jaimek Mesen Pen Pachunpon. এই প্ৰগ্ৰামটো বেচিকেলি আমাৰ মানে অসমীয়া বিভাগৰ অধীনত সাহিত্য চৰা বুলি এটা হেৰি আছিলে আমাৰ সাহিত্য চৰা 50 ইয়াৰ উপলক্ষে আজি আমি বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাখন উলিয়াইছোঁ য'ত অসমৰ বিভিন্ন জাতিৰ হেৰিবিলাক আছে কালচাৰেল পাৰ্টিছবিলাক আছে আৰু এইটো আশাৰে আমি আজি প্ৰগ্ৰামটো কৰিছোঁ যে এইটো গোটেই অসমত এটা ধুনীয়া হেৰি মেছেজ এটা লৈ যাব গোটেই অসমলৈ কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ পৰা যে আমি গোটেই জাতি উপজাতিবিলাকৰ হেৰি কালচাৰেল গ্ৰুপবিলাক লৈ আজি প্ৰচেছনটো উলিয়াইছোঁ এইটো মহৎ উদ্দেশ্য আমাৰ আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে আজি আমাৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে আহিব মাননীয় CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং আৰু আমাৰ লোকেল MLA বিদ্যা সিং ইংলেং ছাৰো আহিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ হেৰিবিলাক EM সকলে আহিব আৰু বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবৰ্গ ইয়াতে উপস্থিত থাকিব আজি প্ৰগ্ৰামটো ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো এনে কি আপোনাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সেইবিলাকৰ প্ৰাধান্য দিয়া সেইটোক আমি আৰু ভালকে তাক মানে হেৰি কৰা কেয়াৰ লোৱা সেইটো উদ্দেশ্য থেংক ইউ that we have in that time. আজিকালি সেইটোৱে অকল হ'লে নহ'ব আমি সব ফালৰ পৰা গুগল মাষ্টাৰৰ পৰা কেনেকৈ ভাল অপৰচুনিটি ল'ব লাগে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আমি কোনটো পজিটিভ হেৰিখিনি এডুকেশ্যনখিনি ল'ব লাগে নলেজখিনি ল'ব লাগে সেইখিনি আমি বহুতখিনি চাবলগীয়া আছে আজি আমি ভালো নিজৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই হ'ব বেয়াও আমি নিজৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই হ'ব আমাৰ ব্ৰেইন টোটেলি আমাৰ ওপৰতে আছে we are out of the parents guys out of the control of our parents আজি আমাৰ parents কে control কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে that parents who gave us these beautiful words we are giving them away from our this main lane পৰা আমি তেওঁলোকক বাধা দি আছো বা আদৰ গৈ আছো বহুত আদৰ গৈ আছো গতিকে আমি পেৰেণ্টছৰ পৰা আমি ডিষ্টেন্সটো কেনেকৈ কমাব লাগে and পেৰেণ্টছৰ পৰা আমি কেনেকৈ আশীৰ্বাদটো লৈ থাকিব লাগে that is also is very important for our life আমাক যোনে জন্ম দিছে এই পৃথিৱীত আমাক যোনে আনিছে সেইখিনি আমি পাহৰি গৈ আছো আমাক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আমাৰ 0 to 6 years লেভেলটো আমাৰ মিউট লাইফ কেনেকৈ গ'ল Tang tepini ada babirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru